kungenzeka baba ukuthi ibuffet uma isibekiwe uma efika usisinomsa ezophaka ngisemva kwakhe kusela ama drumstick amabili sisibongile uma kufuneka liphake bese acabanga konje kunalo siso semva kwamthinga imshiyele shiba usiso zakho wena ngoba ucabangela semva kwakho idla akukwanele wena khona usemva kwakho awubizwanga nayo ubizwa wethwa wena Jesus ngoba uyothutha uyaphaka uyashiya umshiyele i-catering company iye phansi kwetafula ikhipha amanye ama-drumstick usushodile wena haleluya phaka wena